Nguse tinzeti fondo tingusa kusandoni baluse nandoni omana alaike nando dalimo tikodo CCTB Africa ndalitia kota sangotie ti langoti laso izengbala kweswa kina dawati limotela kota kambati sangotie aike tongaso na kodo CCTB Africa aike amulengeti manangombeti tidasendagi tibata tibongi si agwe nambage tikando susi aike tikundu tibendo tigigiswa kabatene ti batango si dutinga na sisirira na kodo CCTB Africa ndati gongotalaka ketene alandu nga na mamboko tibanga tongana esindu kusala tibendo tigigi akesara kusala na legeti kundu sosi abatene ti nene tizo wala kwengondi ati nene tizo na kodo CCTB Africa na acha sangoti so fadala kemandi atene mingi na ntoni andaka ndo kusala tibeni bya sosi ake batene ti ekonomi ti batango agbako ti kodo CCTB Africa akiala si na lango tilaso abundo ala kweswa kamujuvoko so kena mbaginika tibudi tala ndo tigbuku sosi abatene ti nzoni batango agbako ngana aisu akenati gbako tikoro CCTB Africa ndali ti kusala tingusa kusandoni balusi andoni omana asinangusa kusandoni balotana ndoni oku ngana ta sangoti so fadala ki nganda tene mingi ndoni andaka na sangoti kodo wande aike Philibia tikoro CCTB Benin sakena mini tambla tu kusala na bagi ti Niger ndati tambla tu kusala so aike titelo pingba kamba tilongo songo na popoti kodo tulonga na kodo CCTB Niger da legeti akusala ti mamboko na mamboko na kongonda ti sangotie sofa de Junior Prince Maliavo ake fanaye atene mingi nandoni ebaso ake kota kambati ya sangotie fade so ekigona legeti asangoni oko na oko aikiri tenala nzoni gangona ati asangotie na dodali motikoro CCTB Africa na tongonda ti sangotie so na pekoti so si sorolo tongana benigbaso abatene ti fango ya kanga na maingoti akete kodro ake gina langoti laso si benigbiani so ake Emmanuel Mbeti de Bessan na mumbata ti kusala tilo ake na pekoti so si azalo na ndoti mbatani polele na legeti kota wabasinga ti leta sosia ke pakara Jane Nazer Damusa ngana tere tulu akala so akisa kusala na bageti kubu tindo kusala sosia ke bateneti afango ya kanga na teneti maingoti akete kodro Junior Prince Maliavo Rollin Mandekuzu le meilleur adutina bagenika dalti dalimoti kodo CCTB Africa na betilet lo solo ke bembendo wala a irolo inspecteur d'état Jane Nazer Damusa atati so beno biani so lo sigilo ke dapepe lu gona meni tamborati kusala akanga lege pepeti tene amule gesi aza fini lo so asoro tongana beno biaso akebando na ndoti dengo yaka titene lo mu akusala ni bangati akusala ti leta akikulo nanga lo doati duti na popoti afumba londa liti kota gbongo liti gbenyo biaso akigana yati alangoso banganila agudala so tizalo na ndoti mbata titene lo mu akusala ti leta beno biaso na pekoti so azalo na ndoti mbata logo na mingi pengba kusala so mbati lo so asara ko joni titene loga nanga lo kiri singila na ko beno bia ngana diati kodro teneti so ala yeda titene azalo na ndoti ndokwa beno biaso na lo undangana ala so kwe akisara kusala na yati ndokwa beno biaso titene ala bumbi ngangu tala kwe ala tire na ngangu eso ala doati sara teneti maingoti dengo ya kanga na nzoni tia wabe Afrika singila mingi na biati kodro professeur Faustin Archange Touadéra solo yeda ti mumbi tongana belegbia so ke baligeti kwati yaka na ti maingo tia kikita kodro ti merci aussi na kozo belegbia Félix Omolowa so loye dati tene bidudi na tingurubia tilo bi pensa kota kwa so ke kui na agriculture ge kamba na kota kozo kwani aritene mukobe na mingi ti be Afrika te azo atekobe njoni titene njara akite kodroti bien o seni idoti sara kwa mingi titene moso takikita kodro agona devant akina legi so si azo ki dujinata kita kodro alingi ti waran jonada ti lango na yani ti toka mlingi tala ti mandambeti e ti batene ti seni tala otani kwati yakati ni angbati adwati luti gina ndoti pokape idwati gilegi ti tene isala si kwati yakani amai na devant parce que ngbati ngbagi na pokape fe baligi ti ba an kota ayiti kwa wala ilingi ti mu na hazu ti fango ya kati tene kusala ta ni agona devant e idwati gana finia kode ti zana sese ti tena mulege na kwati kodro ti yaka na tawe maingo ti kete kodro ti gona devant ko joni ti tene kaningo kamba ti kusala na popoti ngbe gbeno bia na fini gbeno bia abagigi fini gbeno bia so alingi aweti sa kusala ti leta nanga lweke duti ande akona popoti ambalo ti tene
lusa ngangu teneti maingoti dengo yaka na kodro CCTB Africa. Sangoti kodola kwe abagi gina lango baluse na nduni gomba ya tinze tingube tingusa kusanduni bale use na gbatati bongi na legeti kota waindani susi yake Caleb Mokobo ayeke gina laposo swaldi tene a on si kunduso airinanga timuzu angira tene Business International asara kapati matanga tingu omanatulo amatanga swa tambla na bebe ngondo ti bene bia swa ke batene ti a kekete dengo buze na koro CCTB Africa susi ayeke Hippolyte Ngate Rubaro nilana tereti kapati matanga so abondo ala kwa susi ya kingana ya chukunduso nganambina la susi eke awa mungo mboko ikizile gina titene alama ambage titene ti bene bia soba tene ti zene ndengo buze na koro CCTB Africa Hippolyte Ngate sulo tene na konda ti matangani. Parce que la tigre est travaillée en équipe et les remercier également personnel typé, les remercier de quoi que ça a dit international et donc son équipe est là avec l'objectif qui va gagner à 6 ans après 6 ans en arrière nous parlons de 6 ans et 6 jours expliquer la jeunesse de l'Afrique d'abord et venir pouvait apporter aussi il faut la croire en les femmes et apporter ces constances à la réussite la vie. Tongana sulu ndo fali tenala na kutaka mbati sangutie aeke a mulengeti manangombe ti dasenda geti batati bongi si alasara mbene tambula ti kusala ti bebengondo na bageti kundu sosi aeke ti akpototile nduzu ti bendo ti gigi swake bateneti batango sedutinga na sesiriri na kodo CCTB Africa aeke mbilimbili na bageti ndo kusala sosi yake bateneti nduni tambulango ti neneti zo na kodo CCTB Africa si a mulengeti manangombe ti dasenda gi agotonga suti tena inga tonga na yesi akusala aeke tambula ngana bagenika nilanda tika pati tambula kusala swake timu maboko na la timu na uzu ainga ngoiti ala na legeti akusala suzo aeke sala teneti ko for pepe na leti lando ngana yatamina kusala ndende susi akeba teneti neneti zo na koro CCTB Africa e fanala so ngwetiti mingo tere wala ti mandango eso amuta tenelege biani na amulengeti mandango mbeti suti unda na la susi aeke amuzu voko swake sala kusala na bageti bendo tigigi ti fa tonga na yesi kundu ti Uniska asara kusala ngwe mingi na koro CCTB Africa tibata nene tizo nila na legeti kapati tamblaso amunga lege na la titene ala inga a fini akode ngana agbakuru ndende susi kunduso aikesar na kusala lakwe tongana amini akusala na leti lando aikeda nila na acha sangote timuzu franzi fadala ke mangande atene mingi na yani lakwe na legeti sangoti kodro aike ndukusala susi ke batene ti bada timungo wangoti asango na koro CCTB Africa si agoda titene alekere na lango tila so na ndo titenga na tilango susi yake 2 saison na batati bongi mbeni kapa ti tokango pupunga na bungoli na ti kiri na peko ti bando na ndo teneti a kusala ndende susi a wagosinga asara ti kangalege na atene swake gana awusu na ngwe ti sorongo akota susi atambula na nzeti kakauka tingusa kusanduni baluse na ndoni oku na koda CCTB Africa zoso aduti na zingwa nga ti kapa tingwe ti mingo tereso aike kuzo kumukonzi ti kunduti bada ti mungo wango ti asango na kora CCTB Africa Nelly France ya pande tinga tene njuni na sango so majorine na gongo ngana Cheryl Mbasa Mali Mbasa adutifade na bageni kandalti dalimoti kora CCTB Africa ndachi kapa chukusala so aketi sara atondo chukusala so sibada chi asango asara na ya chi kapa chi sorongo akotazo chukodo so a on nga kapa so amunga lege chitene afaye na awa kusala chi bada chi asango njoni nando atene chi usu so alingbi chi gana kangbi na kodro si tene chi siriri ngana duchi ngondo ako alingbi chi pingba na be Afrika use mokonzi chi bada chi asango eke fanai atondo chi akusala so ala sara na zingo yanga chibumbiso. Salaso itondani depuis 2019 au Conseil de communication à l'Egebo que soit un plan national de prévention de l'incitation à la haine à la violence et ilondoti gonati kapati sorongwa zona kodoti il sera là ni biati kodro il sera ba dalezo il sera il a soit il a la conseiller municipal na conseiller régional
bi pense na ti kapati sorongwazo aye mingi ya pasika teneti zonga teneti kengwa menazo teneti tene lo solo ke ti giape lo galawa lo soko do ti lo giape lo solo ke tonso asara si ngangu so sia itasi azwa iti ganani na lekengo kodro aiki kana poko ni lasi igwenati kapaso isowazo apasiawe et laso na yati kapaso mi pense bacha institution si a impliqué l'ani et ANE Akeda, Conseil constitutionnel au Conseil observatoire na cadre de concertation na mbenaye si na lege so si ibembendo wala nyela passé tin zoni wala nyela passé ti shoni wala nyela ilimbiti sa ti tene sorongwa zo so si akegande na nguso akegande agwenzoni si la so so ichimbiala ti pokoti tene ti kusala tsala ti inga nyela passé wala mbena pale sociala wara na lege ti bembengondo wa mbena shoni tene so si ashigi ti tene akanga lege na mayingo ti kodo singa lobunga ako kweso ti tombela mingi ndali ti kapati sorongo amokunzi bata so eikiga kusala so ikenani na lango so iketisala ti gwe ti tene ibuli nyela si ilimbi ti sara wala ngobo ti kusala wala ilimbi ti zana sheshe yitene quand même aita so si ake gwe ti tene ala zongando wala ala ti sambe na zona ti lege ti banda terre ala kirina ni na poko ike bumbi na ita ti so si akina niveau ti arcep ike bumbi ngana ita so si akina na zo so akina bage ti tribunal i duti place ako ti ba nyela si ilimbi ti zana sheshe ti tene quand même zonga ngondo wala shona sango akiri na poko ka ifanala sundu kusadi gbeni kwa zina lango ti laso mbini kapa ti bungoli na legeti teneti agbuku ti sango na kusala ti batango agbako na kodo city bi Afrika ndali ti ngusa kusanduni baluse na nduni omanas na ngusa kusanduni balota na nduni oku ake kapa sosi abondo ala koso aka muzuva koso ake sara kusala na ndu kusala ninga na ala sosi aka wa mungo maboko na legeti batango agbako nga na ayi sosi ake na ti agbako ti kodo city bi Afrika Flavien Agubisi nga na Justin Kakodamba ndali ti dali moti kodo city bi Afrika arokoto asango ala kafana ye aini atambla fade tongananye fana ala so ayeke laso si ala so kwa ayeke sara kusala na ndoko ti nguna gbako ako kapa na yati mini kota kapa ti bungoli tene ti lango use ndani ayeke ti bion yati agere ti buku so a irini plan national de convergence tene ti salango na kusala tene ti ngu sake use baluse na umenezi sinangu saki use balota na oku kapa ti bungoli so akimu ande legena ala soko ayeke na yani ti bion yati agere mbitini na ti fana gigi yeso be Afrika alingbi ti sara tene ti maingo ti ngu na gbako so ayeke gonda ti konomi ti kodro ti be Afrika nga lo yeke munga alegi akona kodo sese ti be Afrika ti sara kusala maboko na Commission des forêts de l'Afrique centrale bingoli so si i tondani so ayeke ndali ti mini kota gbuku so si abate na ndö ti ye so kue andu gbako ye kue so angoro ye kue so aba ngu ye kue so aba dutungo ti zo na ti mini kodro ayeke akodro ba lako na ndöni oko so ira tene ti komi fak la ayeda la ni alege ti agbia ti kodro ti so suma mboka na gbe ti mini mbeti so ira te déclaration ti Yaoundé na 1999 so ala kwa yeda ti tene ke ala ba alege ti agbako ti akodro ba lako na oko so nzoni et si asara na legeni et puis a gerta mbeti wala nti atala kwa adote lekentna la materesi bangondo na sa gbako na anyama so kana yani na angu na susu kana yani alimiti tene ke ago legi akodo kwa tukotala akira bumbi akota awakade kwa takodo akokwa bultala taskina min kota mbita ira tene plan de convergence et ngutulu akingu balako donc on a ça so isara ni so gisara na nguti 2026 jusqu'à nguti 2035 là ça kiri sara min finini fango na gigi akpale ngana gingo legeti wara asolutionani akimu ande legena be Afrika ti sala kusala maboko na so ironi aike komifaka teneti jeri dutiti awa be Afrika
singila nala agubisi mbini kapati timingonga tereni atambula tulo fadingala so na batati bongi ake ala susi ake abwa kode nga muzuvo koso ake bateneti akusala ti wati dada na kodo City Africa si ala waratere ti gbuli ti ala nandoti agbuku so alimbi timu tatenelege ti sara akusala lege timungo ambiti timungo wati dada na kodo City Africa nila ke kapaso akamuleke na ala titenela gbuli ti ala si akwati wati dada limbi titene ama na uzu lesolo ke kota wainda ti wati dada tiketengo susi adutinga na ndoti akapaso afaso fade ala so amandanga ye na ndoti buku so ala kisala na kusala si akir na akpale ti wati dada so wa Afrika aike warani mingi Noela Agubeyo ngana Alvin Bambari adutinda liti dalimoti kodo CCTB Africa aekela so na batati bongisi ala so kwe asa kusala na ndokwa ti mungo wati dada nazo akoka pana yati mandango menye teneti languse ndani ya eketi mandaye na ndoge kusala ngati zia na sese mbeni buku so amulege na wa kusala ti ndokwa so akusala so kwe abagigi teneti mungo mamboko ti sandugu nginza ti agba kodo ti Afrika aduti lo solo eke bando na ndo pia lo so na be Afrika lo faso pengbango ingango ye tawa kode kwani ngati fanala tene na ndo pia lo so kota sanduku ti nginza ti akodro ti be Afrika amu maboko na ndo kwa ti gbelegbia so akeba tene ti nzoni wati dada nga na nzoni nguti nyongo na lege ti mungo maboko na mbeni ndo kwa so si buku mingi so ipeti imi to na ke bible ti kota ndo kwa so andela e tonsala inga azilege ti tene azo asara kusala ti wati dada yamba à part enerka metono zoneti gaso il faudrait que lo kenambe ti kweso si alimbiti mulege na lo titne lo sara kwa ti lo na lege ni so a garantir a mosoro ti lo wala koforo so lo gati tuku na lege ti sarango kusala nzo meti sarango ni foko ndo kwa so azile ti lo nzoni a bembe ni nzoni ti ba lege ni nzoni a wesi fadi akuta si kodro a muma boko na pekoni a ye dabia ni si zona petit tene lo débuze ti wati dada na kodro ti ye na pekoti ya kota ngunduzu so apika na kongondati yenga so ntene a on asara si mingi ti amini asewa so aike na bageti bavaka gombaya ti batati bongi awara akbale eketeti tene so si kundu so na yenga ti munzu franzi tene association des femmes battantes pour le développement wala wali so kesara ngangu ndali ti mayingo ti kodro agotonga so ti momboko na awali ngana amulinge so si aleke na yati akbale na bagenika eketeti tene so si ala goina ayoro ngana amina bongo ndende ti mumoboko na ase wasusi ala warakbale yeso abagi ginda liti mumoboko ti kundu sosi eketi awali so kesara dengo buze na kodo City Africa mamboko na mamboko na ndokusali beni bya swake bate ti mumoboko na ala sueti ngangu asinala matiterance de lover ngoy ngana Alvin Bambari aduti fade na mbageni ala batonga na isi kambingo akumba so atambula na pekoti akota kpali susi abagigi na pekoti kota ngunduzu so apika na kongondati yenga so a on na batati lanja mboko asala singi cha mulingi ti kodo swake na baginika awara akpale bumbiti awali susi aikesala kusala na maboko tala ndali ti maingo kana mungu maboko ti porsia deya abazen sule kena ndoti kundu ti fafeka na bebebe ngondo ti gbenigba susi aikebate ti mungu maboko na la sueti ngangu asinala Joselina Bemakasui ala lundu tongana zo oko ti mungu maboko na mulingi ti kodo susi kena yakpale aike akumba ayoro abelendinde susi aliboti tene akai pale tia wa Afrika so femme battante a sara kusala na partenariat na fafeka so président na eke porsia de ya abazen na marraine so abandona ndona eke madame na Josiane Bemakasui ni lasi ala maye so asi na yati gbavaka gombaya na tereta wali ngunza pa asara si akumbi ada nilasi ibanza titene iga na techamba ti wali titene imuna la maboko a partenariat na fafeka so aye dati tene amuna ya keketa yeti maboko si iga la titene ikangi na wali ti babaka gombaya iga na yoro ti palu premièrement na yoro ta vert so alimi titene amuna molenge so ile iga na yoro ni siake muna la tonga e isara kizameta la ti palu ti inga to ti palu ni e na igana bongo ti tene ikangi na mamata molenge na bongo ti de ti tene a edala na ya ti ngunza paso angba ti pika amolenge ti kodo so ayamba gbakuru so ayeke na ngia mingi si ala kiringa singila tene ti yeso alu ti tene asara na ya ti gigi ti ala ngia ti be ti mbi asisingo tene ti so si ngu apika ya ti da ti kweki ngu me la so aga ti ede na ale so ngia ti be ti mbi asisingo so si amwa iyoro ete mu na mnenge anyo si palu so iki
merci. Kiri merci na nzapa ko joni teneti madame Portia solo ba mawati na ti 9e arrondissement mangwa pika mu dati ekwe ilangu na yati de mais là solo tisa i muna e bongo na yoro ni la ti kiri merci na gouvernement tenti ekwe solo sa tenti zanzapa i tenen joni na ndo République Centrafricaine tatene biani mungu mamboko na legeti agbakuru ayoro kaingo kobela na tereti akete aforoto mulenge tikanga lege na pale chikobela ti de na pekota pale sungunduzu asara na bageti bavaka gombaya ake kusala sosi bubiso ake na betile tapepe tawali swa kesa kusala tu mamboko tiala ndali ti maingo na mungu mamboko ti fafeka ngana ndu kusadi belik baso sakabate tu mamboko na la so yeti ngangu asinala alibi timbala kwa tonga suti mamboko na mulenge ti kodo tonga na akpale aikeda. Sangoti alangwala kwa ndo dali mochi kwa City be Africa na legeti sangoti poroso ake sosi ase wati ala swake akama poroso na kwa City be Africa angbati tene akono ake fango na gigi pulele ngana legeti tambla kusala tiro so fini kama poroso sosi irini ake le réformateur si agudati tene abagigi na legeti le solo eke kota wa kwasuni Christian Twaboy solo la le eke kota wa kwasuni azienga takapata kusala tiro pulele gina legeti miniti mingo terena awagusi nana ketifana wa gosinga kusala tiensi fini kama porososo a irinatel réformateur a kesara ndeti momboko na maingo tikoro City be Africa Martinez Gayo Jospin Bisi adutina milot na popoti ala sosi aka wa gosinga tinga tongane si fini kama porososo a kesara ndi kusala na be Africa ala kafana ndati timingo tereso yeso ile grege ake titani fana son africain ouais ndo tietse ya kwe et même na diaspora que meni fini kama poroso asigi kama poroso ake tia centrafricain titana tene vérité dans tout tia centrafricain problème ce qui war na yati kodroso ce n'est pas politique problème ce qui war na yati kodroso ake problème ti zoape ake problème ti compétence ape problème ce qui wara c'est que i que bubur terrain na multi et puis a wande aga mu kodroti beni proverbe aka daso atene tona ita usi atiri sala ngati fatere wande aga mu dati babachala problème ti ila c'est là où il tenait le fondateur il faut kiri na base ni titene aye tona a vrai a problème ta centrafricain il tenteni polele et na il tenait que a wande mu kodroni essentiellement azotona libanais soit la que payape il y a centrafricain qui souffrir à la que mélanger tertal na yape à la que dutika na yati centre-ville la que ça y est du betala même mamati agatu goiti na vo susu à la capable de na mususu abonam pas si so ikiba il faut a unzi même ton là sont aussi na centre artisanal moko wa centre africain va mo warnya pa et na yacha aye so kwe à la que vivre mais là qu'on bambeni est-ce que là quoi la bambeni libanais na hôpital communautaire est-ce que la bambeni na hôpital de l'amitié à la dutina yati vita lande à la créer beni casse de tala et ton là centrafricain la zingwape yeso asina Afrique du Sud fada que sigia parce qu'à la nginja fatwa à commencé di ara ambena que gars député ambena que gars tonso mais la petit vient en mangeant ton la saringa pe tensu qui ten la soso ton monso mo na mentima moma kama pour so tie ton tiso etena est clair problème so ia centrafricain nani ye sigiti tene na i par exemple, ton tu souffres un bitene, bipi kasa qu'on a dit biatu contre, mais aussi bipi kasa qu'on a dit Anissé Georges Dolégué le seul démocrate. Il y est titane, yeso tene soit que da, ti réel, il teneni et puis il a keketa soporo, a problème tia zo, a problème tia ye, moke yegi kodrotmo parce que moke ministre ape, moke yegi kodrotmo parce que moke DG ape, moke ye kodrotmo parce que kodrotmo est ton mamadmo, même si mamadmo est pendrape, même si le qui tourne, moke ye lo toujours. Et yeso na yi na LRF là, et qui yeso ire atene na yanga tu muzu France atene un parti nationaliste de gauche. Na pekoti sangoti poroso ikemuna la sangoti danzapa ko jini ko tene guna sangoti kodo wande ke danzapa souci atene église évangélique la nouvelle de Bellevue so sakinati bavaka oshoti batati bongi si yingi biritonga so na mbini kota kapati sepela ngonza pandari tingu uku ti danzapa so aike le solo ke kotubwa so kanandoti a danzapa ti protection na kodo City be Africa Noël de Monga yosi a muliti kapati sambela so singana ngweni
ndoni logo datizana mbata tukusala lo sosi lo eketongana évêque Monique Comblé tig de grâce bokosi na legetika pati matanga so dali moti ko City Africa atokwa abazangire tulo so avec Junior Prince Maliavunga na role meilleur mande kuzu tigi asango ala kafana yepe kwa matanga so atambula tongana ye aikejinayati kutangia si matanga so atondani soko jokapani aluti mingi na ndoti fango teneti nzapa soko tabuiti nzapa Noël demonga isi aguti fateneni na ndoti mama teneni so ala soro atenenganguti nzapa wala souveraineté de Dieu ngweso amulege na wa mabe so kwati tene ala makuta tene na ndoti mabe na ndoti siriri ngatungana esi wa mabe alimbiti luti tiku na yesu akega na pekoti ngoti fango tene so aike zalege na ngoti zango wakusala tinzapa évêque Monique Comblé de grâce bokose na ndoti mbata so ayani akandi kete atondani na fango lu na dawati azu ngana dikongo ambeti so amulegeti tene asara siloga évêque na pekoni amulegeti tene aza na ingo abia limbeti kodo City Africa ngana ti danzapa agi zango bwiti nzapa na ndoti mbata tilo abagigigi na yungo na lubongo so afatene aike ngangula amunalo ngana mungo nalo mbetiti nzapa ngana meni keke so afang tilo atene aike ngangu ti ingosi amunalo titene lu fatene tinzapa ngalo luti na liti danzapa tongana meni nzoni wa batango ataba zango wakusala tinzapa na nduti mbata a bagigigi na pikoti so awa mabe agutati kika maboko nga akota zuti danzapa so kwe adutida awa mabeni na pikoni ala gutati kambi tereti Yesu Kristo so afa nzoni bumingo na poputi abo wa mabenga na tibia Jésus zaiti nzapa waragonda tongana ala bakumba so la so bagigi e na matanga cheri itene na chungo okunzapa bata na chungo okunzapa e na chungo okuso ya pase mingi menzapa zayape nilangia tipeti ya sisingo etena itati eso aba matanga so la so mango yanga na sango te kete na dushungo nduna gbecha baba na mama a payer banila la sunza pasa benzoni zaiti nzapa wagonda ngiati beti ya sisingo itene merci na nzapa e unda na église kwa ti 4e e unda na boiti nzapa ti 4e kwa e unda na menge ti 4e kwa be ako yeke tambula nde titene isa kusala metonza pazilegese isi iunda gi maboko ti partenariat na mango betere tikanga kudanga ti matanga su aketa mulenge su akinayati danzapani ala gudati saha amenangia na legeti adodo ngana ingwa bia su azangia mingi na beti azusu kwe akoka panayati matanga su e kirisingira mingi nala Prince Junior Maliavunga na role mande kuzume ya kwa keso ala oyongoro pepe teneti kiguna legeti asangoti kodo wande na legeti sangoti kodo wande aike watungulu ti aturugu biati kodo so iritula ke Abdourahman Tiani sule ke biati kodo City Nigesi ayamba na dalapara sosi aike Jori Amani ti Niame na lango use tinze so eke da soti na lango tilaso fombalo sosi aike biati kodo City Benin so alutene azalo ndote mbata ade asarlango mingi pepe Romuald Wadni na ligi titambla kusala so ketene tikambati kusala mamboko na poputi akodo usesosi abundo abya chikodo useso Prince Junior Maliavo tambla kusala so atambla tongana ye Gati kodroti bene Romia de Wadani agodati sara meni tambo ati kusala na ndapelele so tikete ngwe na kodrosi City Niger. Nango solo zuna yati la para Romia de Wadani awara nzoni ambangondo ti folo so akekuta wakamba Abdourahman Tiani solo la leke gati kodroti Niger. Na pekoti kojo tambo wa solo godabiriti sara na kodrosi City Nigeria. Gati kodroti bene Romia de Wadani amon use tambo ati kusala ti lo so titene logo na kodrosi City Niger. Solo goti pika patara na mbalo na ndoti atene tisi duti gatongana esi akodro so use alimbiti bata anzoni mangote na poputa la tikanga lege ngangu na ashonye so adjadista kisara na luki nuno na pikoti pe kombite so titene lukiri na mbagiti Burkina Faso atambo ati kusala so agati ngaki mangotere na poputi akodro use so na ngati kanga lege nganga na ateneti ayeso aturugu pale akisara na tereti amolengeti akodro use so aiketene so asigi na yati mbeti sango so ala so akisara kusala na yango tibia na kodro City Benin afani
E banza so isi awena kongonda tia kota sangoti na langoti la sola ke fade mingi susi ala mala ba pekoti a sangoni ya kwa keso ala londo pepe ala ngala koti ba tanga tia kusando dali moti koro City be Africa inale ki wara tere na ati amina penzi munga soke gandali tia sangoni ngati muzu Franzi ala ngbanjoni singila mingi